mama murenge ai murenge Reka nongere mbaha ikaze nshuti bakunzi ba Radio TV umurage vugira hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka mbahe ikaze kuri mwe mwese mwahisemo kudukurikira uko bwije nuko bukeye muri inshuti zacu zakadasohoka. Reka rero mbiyegereze mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi nasubiye guhamagara abasesenguzi kubijanye na politike yo mu gihugu cacu ca Kongo. Rero mu buryo bwo kugira ngo dufasha abantu abashe kumva cyane cyane diaspora iri hanze itabasha gukurikira ibiha bibera mu gihugu, tuba dukeneye no gukura abantu mu rujijo, dore ko abantu babumva ibintu byinshi bitandukanye bikaba byayobya abantu kubera batabafite amakuru ahagije ku gihugu cabo. Ibi biganiro dukora bitanga ingaruka nziza ku bantu, dore yuko ari byo bituma n'abantu batinyuka bakaba bajana ibikorwa by'iterambere mu gihugu kubera ko bamenye ukuri kubiri kubera mu gihugu. Niyo ntego yacu nka Umurage TV no kugira ngo abaturage abadukurikira bose babashe gusobanukirwa. Mu minsi ishize mwagiye mubibona yuko amasezerano ari hagati ya Kash ndetse na FCC kuri ubu nyine ashobora kuba yararangiye nyuma y'igihe kirekire. Hari byari byumvikanweho nubwo abantu benshi tutabizi ibyo ari byo, ariko kuri ubu biragaragara nkaho habaye gusambura cyangwa se gushapura. Reka rero dufite abatumirwa baze kutwibwira hanyuma tuze kuganira kuri no krize iri mu gihugu cyacu ca Kongo. Reka duhere hano Kentucky, twakire umutumirwa wacu dufite atangire yibwira abadukurikiye. Urakoze cyane rero umubiza twakira muri studio yawe. Ni Bishop Bukuru Mihayo tuyana muri state ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Urakoze cyane Bishop Bukuru Mihayo. Reka dusabe muri Missouri umundi musesenguzi turi kumwe tumaze n'iminsi tuganira nawe atangira twibwira. Urakoze nitwa Jackson Rugamba, abandi abantu bajya banyumva wenda rimwe na rimwe kuri televiziyo cyangwa radio. Hano muri Missouri haniho mba umujyi witwa St. Louis, niho mbarizwa. Urakoze cyane Jackson Rugamba, nawe turakwishimiye kandi turakwakiriye kandi mu biganiro byacu. Nkuko nari mbivuze rero, reka twinjira mu kiganiro cacu. Hamaze iminsi hari krize mu gihugu, mwagiye mubibona ubwo Madame Janine Mabunda yeguzwaga bitewe nuko abadepite batashimye ibikorwa byiwe. Ikindi kintu cagiye kigaragara cyane ni uburyo abadepite bagiye bava mu ihuriro rya FCC riyobowe na perezida wacu igihe Joseph Kabila bakiyunga muri yobowe na perezida w'igihugu abarizwamo nyakubahwa Felix Tshisekedi ari ryo rya Kashe. Bikaba byaravugishije abantu benshi. Uku kwitandukanya bikaba byaravuye mu ijambo perezida yagejeje ku banyagihugu ababwira yuko iri huriro ryagiye rimubangamira kugira izo akorera abaturage. Kubw'inyungu z'abaturage ahitamo kwitandukanya n'iri tsinda kugira ngo bimworohere kubasha gushira mu ngiro ibyo yemereye abaturage. Abantu benshi barabyumvishe. Reka tubaze Muzehe Bukuru, ni umusaza uzi ibintu byinshi, murabizi twigeze kuganira nawe atubwira amateka ya Gisaro, azi byinshi bya kiriya gihugu. Muzehe Bukuru, wakiriye gute ijambo rya perezida wa Repubulika avuga yuko yitandukanyije n'iri huriro rya FCC? Exactement. Reka duhere kwitina umunsi bahana ni pouvoir Kabila hereza itegeko pouvoir. Burya bazavuga mu Gifaransa ngo pouvoir d'arrache ne se donne pas. Kabila yumvaga ko yahaye wabo ubasha ko kumutiza, kabo yamenye yuko bamwarashe pouvoir.
Tshisekedi we yashakaga kuwarasha pouvoir kandi arayishikiye. Iriya nteko y'abadepite uvuga ngo yari mariage TCC na kashe ntabwo yari mariage. Bariya ba PCC bariya ntabwo ari abadepite, bariya déjà qui ont été achetés hirya no hino kugira ngo bakongose comme des milices, kugira ngo bakonstitue bloc yo kufurene Perezida Tshisekedi de moment à l'autre ananirwe ave kubutegetsi kabira subira gufata. Justement ni nka modeli y'Uburundi ukuntu Ndadaye yafashe ubutegetsi iwe ntiyamenya ko yabutanze aja kwitera hejuru ubutegetsi bwamufasha. Hanyuma n'iki yakoze yaje guhindukira uwabo aramwica, n'ubu ngubu irekondane amo akabera niko byamugendeye. Noneho rero iriya ntabwo Tshisekedi yagombaga gukora kuko porogaramu yiwe yari yayiteganije kubera yuko imbere yiwe hariho bariyeri. Bariya rero bamiritse mwaje kwisa depuis le début. kubera iki uhaye bita abamirise muze? Exactement, igituma bita abamirise ntabwo barepresentantaga la volonté du peuple. Bariya twobagereranya na bamirise kubera yuko ntabwo barepresentantaga volonté du peuple. bari teni en otage ku nyungu za NNDP. Ntabwo bariya bari barepresentantaga igihugu. Noneho rero icyo bari bashinzwe bari ukubloke tous les programmes za Tshisekedi kugira ngo aheshuwe mu mwaka uko shabuza bene no mu mezi, hanyuma ipouvoir bavuye ku munaniye aveho kugira ngo Kabila turafata ipouvoir. Sajisema noneho rero Tshisekedi nawe amaze kuwarasha ipouvoir kwa Tshisekedi we yarahi amaze kuyarasha cyari ngombwa ko asenya kariya kazi kugira ngo noneho abe agire libre kugira ngo agire icyo yakora. Ikikwerekana yuko nta Mariya yagize abadepite bigeze bahaba nuko nta n'umugeze bagiye ipouvoir igiye bagiyeyo ipepure iri basigaye uzorebe ni protesto Kabila abahamagara ngo baje yari yicayemo wenyine n'abandi nk'abandi. Iki ijambo rya perezida yavuze sincere byari ngombwa ko asenya kariya kazi kandi nta ngaruka zigomba kubaho ari twebwe abanyamurengari n'abakongomani bo. Tugiye kwinjira muri faze nshya nimba rerema Tshisekedi ari umuyobozi arahera aho ngaho kugira ngo ahindure ibintu byose bibe bisha. Apana biriya byo kugendera inyuma y'umuntu abantu basawe igihugu bakasimara namara gushika afate narangiza afate anotage badepite yaguze wabatoye bariya baraguzwe babatangiye amafaranga. Voilà le problème. Uravuga baraguzwe mbere ku gihe ca Kabila baguzwe nande? Kabila amaze gutanga ipouvoir byabaye ngombwa ko ashaka abadepite bazobloke amadesiyo. Urabona le plan du gouvernement izi baprouve na parlement kugira ngo ishirwe mu bikorwa. Nta nimwe iplan zose za Tshisekedi yazagatanga nta nimwe yashobora gutangwa nta nawe yageba. Urakoze reka Jackson wumvishe muzehe bukuru anagerageje kudusubiza inyuma ngo turebe uburyo ari amasezerano yakozwe n'uburyo byari bimeze. Wigeze kubivugaho uyu munsi wa none nawe ni gute wowe wabonye buriya bumwe bwa FCC na Kash? Ubundi ikintu cyose niko navuga wenda ku bantu wenda abantu bihaye Imana cyangwa abantu bemera Imana, hari ijambo riba muri Matayo 7:24 wenda ndi kumwe na Bishop biza rivuga hejuru y'umuntu wubatse inzu yo ku mucanga n'uwundi wubatse inzu yo ku rutare. So no rero turaza kureba mwese iyi coalition yabo yari yubatse iki, yari yubatse ku rutare cyangwa yari yubatse ku mucanga cyangwa ahubwo tuvuge ngo ari ku Nyerere. Bose buriya rero abanyapolitike icyambere umunyapolitike ugomba kwizera undi. Abanyapolitike bagenda iyo bija bano batipe rero barangije bakandida amatora baye nk'uko ushize twabivuze. Kabila rero yabonye wenda ati niba umukandida wanjye Ramadhan Shadaf atekereza ko wenda ngo nta
bari basa n'abakomeye aribo Bemba Katumbi uzi ibibazo bari bamaze kugirana na Katumbi uzi ibibazo bagiranye na Bemba uzi ibibazo bagiranye cyane n'abo bantu mu rwego wenda akavuga ati okay mu bibi byiza mu bibi bibi ufatamo icyoroheje afatamo wenda gisegeta atekereza yuko niwe wari woroshye wenda abona ati winguyu no watekanye ishobora kumanipulating so iyo cyo gihe rero ashobora kuba yaribeshye cyangwa akabara kuba nta yindi nzira n'ubundi yari afite yo gukoresha nanone akavuga ati okay tunegosiye hari icyo bazabita buriya abanyapolitiki bagiye gukora nka coalition na ziriya hari icyo bazabita ngo ni MU ni ukuvuga ngo ni memorandum of understanding ni amasezerano yo gukora understanding yo kumvikana mu ibyo mwemeranyije mbere akenshi banayakorera mu ibanga kuko ntawe uyazi ntawe urayabona ntawe urayashyira hanze hanyuma rero basikoze ya ndobo yabo nimba ariyo nakwita indobo bayubaka ku mucanga kandi iyo ugiye rero ugasoma ya cya gipande cya Bible ku bihaye Imana hepfo y'imariza ku murongo wa 27 bazavuga ngo kandi kugwa kwayo ngo kwari kubi cyane iyo ni Bible kitavuga singewe bano batipe rero nabo baragiye bakora coalition yabo badatekerejeho ingabo yo kwa Kabila wenda yiringira executive babona yuko ari nkawe wenda woroshe ariko buriya muri politike nta munyapolitike ugomba kwizera undi iyo wizeye umuryango wiringira ijose rikakubyarira umwingo aba batipe rero bagiye muri coalition wenda nawe uko iminsi igendaga batangiraga n'indowa kumenyerana umwe amenya amayeri gisegeti nawe amaze kugera ku buyobozi buryo ufite presidence uri president ibyo rero gisegeti ari kubikora amateka azayisubira inyuma niko navuga bazavuga ngo histoire izayisubiramo birasa neza wenda bitandukanyeho gatoya n'ibyo Kabila Desire yakoreye FDR bariya abanyarwanda n'abariya abandi bari kumwe Kabila rero umuhungu we aba yarizemo isomo rinini cyane yuko kwizera umunyapolitike bigoye niyo hanga uri kubona rero barashinze bose bakubita ikinango bacubakira ku condo biragenda imivu yakubitaho imiyaga yahuha biratembagaye no amasezerano yarasenyutse nkuko wenda disikuru wenda sinanumva igifaransa cyane ariko muri disikuru yuriya mugabo yavuze ubushize ni nkaho mbese yavuze ati you know what abo twabyaranye nabo ngabo buri muntu agende abage yifashe amasezerano yavuye kandi avuga agiye gushyiraho umuntu yitwa yaza yita ngo ni umu informateur uwo mu informateur wenda tuvuge wenda n'inkuza kaba umwanya wa premier minister so kugira rero ngo agire premier minister nuko yari kugira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko uriya na sena uriya barayitagetinga iyo wina tambwe mwamba na urebye niho bagana parti ya mbere ku nsinzi kuri Kisegedi yagezweho kuba yakuyeho uriya perezida ariko nanone ntituramenya yuko abaperezida bakuru uriya perezida ariko n'ubundi batazava muri FCC wenda bazafitanye ibico batumvikanaho n'uriya mudamu ariko baje gutora undi bakongera wenda ukabona basubijeho uwabo wenda aho ngaho tuvuze ngo okay umuzajaho n'uwiwe ngo 100% tukabyemeza twaba tugiye kubyina ingoma umuziki utaratangira urakoze ariko mbivuga ariko sofa tugerageje kureba noneho muri ije ya politike hari intambwe ku ruhande rwa Kisegeti ruri gutera ku ruhande rwabo simvuga ngo ni ku ruhande rw'igihugu ariko ku ruhande rwabo nk'uko bivuze muzehe bukuru urabona ari ni zihe mbaraga perezida w'igihugu ubona zimuri inyuma zishobora gutuma ahitamo gusesa amasezerano yiwe na FCC exactement urabona Gisegeti d'abord umenye ko ibyo bavuga ni ugenda n'ukuri ntabwo yatsinze amatora ariko mu gifaransa bazavuga Gisegeti legate ubutegetsi bamuhaye kubera se ise yari opposa historique wa Mobutu nicyo cyatumye Kabila bumuha kugira ngo akarume
soulèvement du peuple hagiye kuba soulèvement du peuple abakongomani ntabwo bari bagihaye badigere Kabila bari bamwita umunyarwanda iyo ajya gutambutsa Shadari intambara y'amagiba igihugu kigatandukana kabisa ariko rero yarereye muri miroir abona uriya Antoine abona nka Etienne Tshisekedi abakongomani bashobora kumwemera bagaceceka ariko rero imbaraga perezida Tshisekedi gusemiriya nani nuko bari abadepite bamenye yuko babaye teni anotage so nikimwe barabimenye icyakabiri uriya Moise Katumbi na Bemba bamaze kwitabira iriya discours ya perezida bafite abantu benshi kandi bari bafite imbaraga zigitangaza muri politike ntabuze kuma kuba enemy wundi tabuza ami wundi twabonye ko baranamushigikiye cyane barabigaragaje baramushigikiye kabisa icyongeyeho urabize le president africain ngabo buriya baza barayego ni ba president ariko baza batana bahagarariye le president iyo wumva ngo les États-Unis ni d'accord ni biharira muri Congo la France la Suisse l'Allemagne izo ni imbaraga nini ziva hanze epi hariho n'izindi puissance regionale nka Angola iyishyigikiye biriya bintu kuri ko perezida afite imbaraga zihagije cyo cyatumye byatake n'iriya ntambara wabonye yabaye muri parlement bariko nibo bari babihagarariye urakoze cyane nibo bari babihagarariye uvuzaho imbaraga perezida yazikuye noneho yemera kuba yoshapura hagati nawe na Kabila hari benshi bavuga yuko Jackson muri iri hamagazwa ry'ingabo n'ibindi bavuga yuko perezida Tshisekedi ashaka no kwiyegereza ingabo kuko benshi bavuga yuko ingabo zicumvira perezida wacu igihe Kabila ku buryo nawe ashaka kukuraho ingabo kugira ngo noneho arangize FCC ndetse Kabila abashe gufungwa. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu niko babivuga, nawe niko ubibona? Urabona ingabo niyo pouvoir niyo sécurité y'igihugu. Mbere yuko apate kuri operation yabanje kunome les commandants des zones de défense. Kugira kandi babaye abantu babizerwa kabisa yamaze kuganira nabo. Urabona bari abagenero bose ipeta nyinshi bazikuye kwa Kabila. Ariko isode malere nta mushara bagira n'abantu n'abagenero batagira abasirikare. Example reba mu Minembwe bohereze baje ahantu jewe nabonye iyo general ari ahantu 60 metre carré yaho ngahatuye abafite umutekano. Ariko rero bari abagenero bagiye mu Minembwe abasirikare babandi babumvira ko ndi babahe yafaranga leta igira zo kubahe ntabwo twokwita general utaduhemba nditwa nakuba. Voilà no rero nicyo cyatumye Tshisekedi aganira n'abari abasirikare bahagarariye amarejima. Kandi imbere yuko urabona yari iri affaire yafungishije kamere yariko yubakira abasirikare amazu les maisons démontables kugira ngo arese kubameliyore conditions zabo. Icyari gisigaye yari sare kandi nibyo bategereje ni ngombwa ngo ahamagare bari abasirikare abaganirize ababwire ko agiye kubimpinduka kandi yarere pave. Jackson, izo mpinduka wowe nkaho ukurikirana ibibera mu gihugu, izo mpinduka Jackson Rugamba ubona zari ngombwa zizigihe? Muri impinduka zose umuntu yashigikira n'impinduka zirwana zizanira inyungu umuturage, ariko zino nyungu je mu rwego nzibonamo ni inyungu zijyana ku banyapolitiki kwiyubaka politikama. So hano rero turaza kureba ndetse zino mpinduka n'induzungukiyemo n'induzihombeyemo. Yego, ni naco kibazo cyane. Izi mpinduka rero mvuze ku mpinduka ku bwanje impinduka zose zibaho, ariko mu yandi magambo ni nko kubyara igihe kitaragera. Nabyita ko habayeho kubyara igihe kitaragera. Boya rero ushaka gukora impinduka neza yari kugenda wenda atagetinga gatoya kuzagera igihe cy'amatora.
ariko kubibona nawe arashaka umunyapolitike arashaka kwiyubaka politike muri inyungu z'abaturage ziza zikagerwaho ariko buri abanyapolitike icyo kiba gikenewe cyane ni inyungu zabo ni ugufata ubutegetsi ni ugukontorora ubutegetsi niho haba ifaranga niho haba entreprise za government n'ibindi amasoko nibyo bose buriya baba barwanira bakagira umuturage ikiraro kugira ngo babone ukuntu barwana neza ari njyewe ndamusema uyu munsi ndi nka Kisegeti narumva amasezerano wenda simvuga ngo aya masezerano wenda yaragize ariko njyewe nari kwitwara gahoro tukazagera wenda twutandukana neza kuko urebye abaturage nibo bari kubihomberamo uyu munsi nakavuyo kahari cyane abaturage rero nibo bahomberamo abanyapolitike nibo bongukiramo kandi bose abanyapolitike buriya bajya basarurira mu kavuyo yaba ari abangaho kwa Kabila ubona ngo mbese batsinzwe ejo uzabasanga bari muri uriya ruhande rwa kwa Kisegeti rero usanga bari abo muri kwa Kisegeti baje uruhande rwa Kabila kuko nyuma y'ahangaha n'aba ba Bemba ubona n'aba Bakatu ubona muri iyo nkuru yaho bita ngo ni niyo sacre njyewe nakwitwa ngo ni niyo sambura kubera kuyita gutyo kubera yuko barashyira ubuzima bw'abenegihugu mu kaga kuko Kongo ifite ibintu byinshi yakagombye kuba igwana nabyo bitari ukugwana ku buyobozi kandi wareba nk'ibintu bibera mu nteko ubu bantu bari kurwana baterana biriya ari nako biba bimeze no mu province n'ahandi hasi hose niko bakongomani ndabona usibye ko niyo mitekerereze yabo ariko n'abangaba Bemba ndagiye hariya bagiye ngo gushyigikira ngo Gisegeti gafata ubutegetsi cyangwa Katumbi oya ni ukugira ngo babone ukuntu birizamo ejo nabo bazavamo nka kuriya kamere byamugendeye nabo bashobora kugira muri bagasenya Gisegeti izindi mbaraga kugira ngo bazitwarire ni muri politiki ukiri aho Jackson nahita nkubaza kino kibazo wari ubivuze ngo nk'inyungu zirimo abaturage ntaco babonamo hari n'abavuga yuko n'ubundi abadepite perezida ashobora kuba yabaguze akabagura ifaranga kugira ngo baze mu ruhande rwiwe ubwo urumva noneho amaherezo azaba yahe muri politiki y'isi habe nk'iya hano muri Amerika ifite amategeko ayiregeye nka kurya baza baregera ingoma ariko politiki ariyo yose nk'iya ya Kongo ishandabuse hakora inyungu bariya ni abapagasi wenda muze yavuze abaminisitiri ni abapagasi umuntu agenda gupagasa ahantu ari buronka amarongo bariya rero inyungu bafitemo nuko bagenda hari amarongo aho bakubita buriya ntago amafaranga gusa wenda ngo ngwino ngo bakira hari amasoko ya leta hari ama business yandi babashyiramo buriya tutaba tuzi ama corporate akorera mu gihugu nizo nyungu baba banategitinga cyane abanyaperezida muri Afurika baragugwa mbese baba ku isoko apana kandi rya soko ryo muri supermarket rya soko ryo muri Caguwa iyo biroroshye kugira ngo bagure buriya Gisegeti yagiye abwira ngo akamuhereza yangaya no muri Kongo ganunu ni iki twidogo bira n'iki ya kitu kidogo none muze uremera yuko bano badepite wise abamilise bahaye bava muri FCC baje muri kashi bahaye bagurwa ifaranga urabona reka kubwire ruriya rusaku buri gihe uruganda iyo ruhaye ruja gutransporma ibintu matière première buri transformer en produit commercial qui est très commercialisé ruza rusakuza kandi birya matière première hariho bimwe biza bitakara ni ngombwa ngo waba urusaku kubera yuko igihugu cyarapfuye cyane ubu umukongomani arishara hasi akavuga ngo Kongo yaratunze ngo ni premier producteur mondial de cuivre de cobalt de l'oro de quoi ariko wajya gusanga ngo wabivuga rwa yamavuja abamuzu y'ibyago ifaranga ubutunzi bwose bufite ba politiki ariko ngo ubwije ukuri agomba kuzaba umuntu uzahindura biriya bintu iyi iracyari premier etape wosanga muri iriya duru nimba warakurikiranye histoire la révolution française contre la monarchie
ni kuriya byatangiye abaturage bamaze gucoka bazabirebura. Uriya mugabo yoba urabona uriya mugabo yakuriye muri Kongo yakuriye hanze ashobora kuzana iyindi mentalite nshya yava muri iriya etape agakurikirana iriya mari y'igihugu yasahuwe agahagarika n'ubujura buri mu gihugu basahura umutungo wa leta. Ubwo uravuga Perezida Chilombo Tshisekedi? Ndavuga Perezida Chilombo Tshisekedi. Hanyuma mukabona situation irahindutse. Njyewe ngubwiye igihe mu butafashe pouvoir nta muntu wagurishaga mu mangazini umwarimu atarahembwa. Umukozi wa leta atarahembwa nibo bari bafite pouvoir dasha. Ariko ubu mbaye gubwira umwarimu azagenda tarukwetu umusirikare ndagihembwa ariko ifaranga zifite abapolitiki bariya bakabira nibo bazifite arahamagara ba guverineri yara atakiri na perezida akabagaburira baza gutaha buri muntu akazamuha ibihumbi 10 akaba ari we bubaka nibyo biriya byinshi igihugu. Genda usanga iri yari le commencement du début ya changement y'igihugu cyane. None ari uko bimeze ari impinduramatwara ugarutse cyane mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge hari bamwe batabibona kimwe n'abandi aho bavuga yuko perezida wacu yumvira cyane aba extremiste cyane cyane bo muri Kivu banga abanyamurenge ndetse baba bari kubamenesha bakavuga yuko perezida ashobora kuba yumva ibitekerezo byabo cyane ndetse akagendera ku nama zabo bamuha bakabihuza no kuba perezida muri ministeri zose yahagaritse ministeri yari iyobowe na ministre Azarias Ruberwa akaba ari umunyamurenge. Ibyo wowe iyo ubyumvishe muzehe bitwe exactement nibagiwe uvuga ati bari bahita abadepite ko uriya mugabo yavuze ngo n'abantu bakorera imivizi naje ni kubibona yes ko barakurikira hari pouvoir kandi no hariho n'imirimo kandi no nabo bategereje iriya kanjema nabo barayikeneye uriya ntacyo bahembwa nabo ariko ishaje mibaye umudepite yongera n'icyubahiro kakiga cyabagitaro cyake uko vreme reka ngaruke kuri iki kibazo mbajije burya Kongo yose irimo tribalism kandi tribalism yatewe na corruption n'ubutegetsi butavuga neza ntabwo ari twebwe gusa bita ngo turabashitsi genda urebe muri Nord Kivu bariya biruturu bariya iriya territoire kutu de ruturu no kuva ku babiri buriya n'ubutaka bwabo hari Rwanda ugeza kuri ko ariko ubu barabita ngo na abanyarwanda ngo abanyarwanda ugasanga no hakabura umuntu n'ukubera yuko ipuvare tifite ari exercer comme il faut nta muntu uhagarariye abaturage nta muntu uhagarariye amategeko twese tuba abakongomani kubera amategeko uri kumva nimba iriya ministere tuvuge ya Ruberwa genda gagitegeze yaravuze ngo azawifisione na ministere ya interieur ntabwo kubera yuko hari Ruberwa wari ministre wa decentralisation ya navuze muri discours ko azo restricter gouvernement ama ministere menshi azobafisione ariko abantu babiheraho muze babihera abantu babivuga kenshi babihera kuba noneho nimba yarafite n'izindi kuzihindura bakibaza kubera iki iyi yonyine ariyo yabikoze reka kubwira impamvu yayo yonyine sasa uruzi Ruberwa niwe buraturwa wa kabiri ntabwo bazavuga nkuko bitime badaza babaririya agomba kubasenya bose vous comprenez ese itatumye egisege dahereza Ruberwa iriya ministere ya decentralisation akaba komiseri akaba ministre d'etat nukubera Kabila ntabwo yomureka kandi yasenye Kabila ni ngombwa ngo nabo bajane ariko kubera yuko ari umunyamurenge no kugira ngo neutralize toutes les forces qui peuvent intervenir kugira ngo Kabila asubire agirashingire ariko ni ministeri nyinshi zirimo abantu ba FCC abantu bahuzi iki kintu no kuvuga ngo nuko ari umunyamurenge ni handi arashaka gusenya abanyamurenge kubera yagiye ahura n'aba extremiste banga abanyamurenge bashaka kumenesha abanyamurenge wumva nta shingiro bafite no urabona igituma kwereka yuko atirasi abanyamurenge yakiriye tugu nk'umunyamurenge baraganira yakiriye Karaha yakiriye bakamanzi abakongomani urabyumva yego yarabakiriye kabisa yaza kwanga kubakira ngo we
muri iriya consultation yanze kwakira n'abanyamurenge turajya he ariko kubwira ukuri ko ibyo ngibyo ntabwo ari byo uko abantu babibona ndetse uko bibona. Reka twumve Jackson nawe kino kintu nakitubwira kuko nabonye caragiye kizana impaka. Jackson wowe wabyakiriye gute kuba ari ministeri decentralisation ariyo yakuweho yonyine? Mbere yuko mvuga kuri icyo ngicyo reka wenda nsubire inyuma buriya oze muri politiki buriya ni inyungu zibaho cyangwa umuntu kandi wareba tugiye mu nyungu za politiki hari igihe gisigaye udashobora kuvuga ati wenda n'intwara ruyigwa wenda ni urugero namubona n'inyungu yiyi ariko twebwe rero aho tugirira ingaruka naho wenda bavuga abantu babakuraho bavuga ku ruhande rw'abantu bavuga ngo yuko yanga abanyamurenge reka tumanze twirebe nta mubare dufite muri politiki hakora umubare hakora umubare ukavuga ati kuri taburaza ni kiki ku meza ukaza ukavuga ati abantu bamushigikiye ni abangaba abantu bari bacu turabazi abasigaye bose baratwanga kuba rero ahura n'abariya bo muri Kivu nk'uko nabikubwiye ubushize ahagarika inuza ishyirwaho ry'abayobozi ba komine ni mu rwego rwo gushinga imizi hariya penetra abigarurire kandi urabona ni nkayo karita ya Kenya ni nkaho wenda anayirisha ashobora kubikora akaba yagurisha nyine abanyamurenge kubw'inyungu za politike ziwe. So muri iyi ntuza rero gukuraho tugarutse kuri minisiteri ya Rubego yabaye dusa nkaho ariyo target minisiteri yavuyeho minisiteri yakoze icyo bita ngo kumakinga ni imerije ni ukuvuga ni minisiteri ngiyi yagiye muri minisiteri ya interiyeri kurikije uko sipiti yavuzwe. So ikitaramenyekana hano neza ese niba uzayobora minisiteri ya interiyeri ni Ruberwa cyangwa ni uwari uwisanganywe sofa ntituramenya uzayobora nimba ari Ruberwa ngo wenda dukore judgment tuvuge ngo okay yatagikinze Ruberwa yamukuyeho kandi rero mu gukora kuri Ruberwa hari agakora ka speech akavuga ngo minisiteri ya Ruberwa arayifunze baba kongomani abandi baga Ruberwa baga n'abanyamurenge baramwibonamo araje muri ya masantima yabo baramwibonamo kuko benshi bagiye unabona cyane yabaye yahamagawe bavuga ngo Ruberwa yirukanwe mu yandi magambo ni ugusatisfyinga emotion z'abano bantu biyumvamo muri Ruberwa nabi ariko ikiri ahangaha rero hari ibintu bibiri biri imbere nk'uko twahereye tuvuga hariho Mabunda yavuyeho Mabunda kuva ukwiwe ntibigiye kurangira yari hariho gukuraho minisitiri w'intebe ntabwo guverinoma yose izaseswa minisitiri mushuzajeho azashyiraho guverinoma yinishaje iyo guverinoma nayo gati tuzi ukuntu izaba yubatswe ngo tuvuga ngo wenda umunyamurenge yatakaye. Secondly niharamuka nanone badasenye tuzongera kandi tuvuge tese okay izi minisiteri zibiri ya decentralisation na minisiteri y'umutekano w'igihugu uko zahuye Ruberwa yabaye yungurije minisitiri cyangwa Ruberwa yabaye minisiteri aho ngaho umuntu wese yakora hypothesis y'uko abyumva ariko njyewe ikibazo si muri iyi minisiteri cyane kuko n'ubundi minisiteri ni y'igihugu si y'abanyamurenge nubwo Ruberwa ikoramo as an individu ni umunyamurenge ariko n'ubundi kuko sinibaza yuko ari minisiteri izikorera ruguru n'ubundi ni ibintu bireba igihugu aho ngaho rero muri izo nzira nabwira abantu rero babirebere muri izo nzira zibiri barindira kuvuga ese uko byahuye iyi minisiteri n'indi uyiyoboye kuko Ruberwa uyu munsi aracyari minisitiri kandi ntibaraba guherezanya ububasha kandi ikindi gikurikiyeho ntituramenya niba leta yindi igiye gushingwa ese iyo leta nishingwa bizogenda gute aho ngaho rero mwumva abantu bakora speculations barindira tukareba izi point zibiri ukuntu zizagenda mu minsi y'imbere kuko ntibitinda ni vuba na bwangu ejo bundi amazi azaba yabyaye ikindi niho mvuga ariko tukagaruka muri ya point ni muri politiki ibyo yakora cyose mubonera afatamo inyungu ya politiki nawe uri umunyapolitiki na Ruberwa ari umunyapolitiki yabikora
yego urakoze reka tugera ku musozo noneho hari benshi bagaruka ku bijanye na Kabila bakavuga yuko Kabila ubwo ari mu ruzinduko mu Lubumbashi iwabo muri Kolwezi bavuga yuko Kabila ashobora kuba yarahunze ndetse bakavuga yuko yasanze General Numbi nawe wagiye ntiyagaruka bakavuga yuko isaha n'isaha FCC idashobora kubyemera Kabila adashobora kubyemera ahubwo hashobora guturika ibita hashobora guturika intambara bukuru muze ibyo ubibona gute igenda rya Kabila ubona azagaruka Kinshasa reka bazagaruka hano muri za taramaze urabona igoro ya Kisekedi no guforme un nouveau gouvernement yanze bikunze mu minsi mikeya guverinoma yari iratombe bamaze kudesigner un nouveau ministre après avoir inventorié une nouvelle majorité bazonomme premier ministre à former un nouveau gouvernement iposta ya ministère ntabwo ari y'umuntu ni y'igihugu bazoyihuwa ari wewe kandi woza kuri iyo guverinoma izaza cyenda turusangamo n'abanyamurenge on ne sait jamais kuko hariho abanyamurenge isigeze yakiriye ashobora kubahereza inani ntabwo yobibagira ibyo uvuze bya Kabila ko yoba yaragiye kunoza yarahungiye reka amaze kubwire ninde hari yitakigira amenyo maze abayoboye reka nawe nigeze kubona tera indari mwe yigeze kugwa mu mutego yarakusa amenyo yazisi irasuba ifata umugabo umwe w'umunyamurenge kibura amenyo yo kumurikaza mushinga u Rwanda uriya kumureka na perezida gitegetse kumureka kagenda ndati yagiti imbaraga ziwe zarakize kandi Kabila mu Kinshasa azafata imitungo myinshi cyane iyo ndako yohunga ahubwo ni Marie Teresa iyo kuba n'umunyabwenge bakera abarafashe urwamo kugira ngo ubutegetsi bwe bumere neza nawe yaramufashaga kubaho neza ariko ubu ngubu noneho nubwo byagaye bitya ntabwo Kabila iyo nahunga jewe nze yufata uhunga hariya Kingatana afite iserime ngo y'igitanga adafite ibintu byinshi ntiyahunga bariya banumbi bariya sesodezi n'abasirikare kandi ntabwo bameze nka Kabila sesodezi na tere ya via azavuga je Jackson hari abavuga yuko ibita bishobora kuba bitewe n'izi mpinduka Jackson nawe ni kubibona uko biri kose n'ubundi bitabira hasanzwe ntagishasha wenda yivuga ngo hashobora jewe bitambona bizaba sindi umuhanuzi wenda babita ngo n'abahanuzi baduma bangaba banura ibihe bibi ariko ngerageje wenda nko gutera uruyuzi rwanjye cyangwa kuraguza umutwe nkareba igihuru nkakibonamo igihunyira ikibazo kirangaha kizaba mu matora akurikiramo kuko mu matora akurikiraho hagiye kuba gufominga buriya bademba bazashobokamo cyangwa bagumemo bakatumbi bashobokome kuko katumbi hari abakwa Kabila avamo nguko kamere yagenze kuko Kisegeta agenze FCC n'abanyapolitike bariya bose inyo bari kuvuga ngo ni sacre uvuge ngo ni inyo yo gusambura yanduye ahangaha rero vuba ngaho we ni intambara arabagiteri buriya ngo bagenda nyine uko politiki zagenda igenda Kabila ashobora kutaba involved direct mu ntambara ariko nanone ashobora guteza umutekano mukeya mu rugero mvuze umutekano mukeya ariko mu bundi buryo kugira ngo mbese habeho kunaniza mugenzi wiwe uyu mugenzi we nawe ashobora guteza umutekano mukeya mu gihugu kugira ngo n'ukunda kontrol ubuyobozi bwose so muri politiki bose n'abapagani kuko hari ababa bagiye gufata ifunguro ryera cyangwa ngo bagiye gusoma buri umwe wese ashaka guteza akavuyo kugira ngo agaruke tuvuge ngibi mu rugero wenda nuko ngiye kure ngibi bitakwira ubona bateza akavuyo hariya ejo ukabona mbese waca umuriro ukaza kuza imyaka bikagaragara yuko uri wewe ari wewe wakoze igitangaza so hano byose birashoboka muri perspective yanjye sinavuga ngo ntibishoboka cyangwa ntibishoboka ariko bishobora gukorwa dine manye ayinote mu buryo wenda tudategura ngo wenda hari amazi ngo bice mu ngabo zirwane buriya harimo ibintu byinshi harimo Nations Unies harimo SADC umutwe harimo Monique SADC cyane cyane usanga Kongo isa n'ikorwa muri SADC bakaza
n'ibi nyine ibihugu mpuzamahanga ko ngifite impunzi hanze ko ibibazo by'abantu benshi miliyoni zapfuye so intambara ishobora kuba nk'iyi ubona iziba dusanzwemo ariko mu matora y'ubutaha ndahangaha turi ku itariki 14 z'ukwezi 12 mu matora y'ubutaha n'imbabaye witegure ngo hazabamo akavuyo kandi akavuyo kagazuye njyewe niho mbona hazaba inama ikomeye cyane. Yego, reka turangize tuvuga gutya, ndabaha ijambo turangiza buri wese yatanga umwanzuro ku byo yavuze naho ahayabona igihugu kihacerekera. Muzehe Bukuru, wabaye mu bihe bya mbere n'ibi bihe ubirimo, gerageza udukorere ka analyse gatoya utanga umurongo waho ubona igihugu kihakigana muri rusange. nubwo biriya byose bihe biba bagerageza guhindura inzego z'ubutegetsi za leta kugira ngo perezida abone icyo ukuntu ashobora kuyobora, ariko cyane cyane ikintu kigoye ni uguhindura imyumvire y'abakongomani. ntabwo igihugu cyozakira ngo kimere neza burya bene cyo batarabanza ngo bahinduke. igihe abantu bahagarara kuri podiyumu ya parlema bakabesha, abayobozi bakuru bakabesha, ba ministre bakabesha, ba depute bakabesha, nubwo bohindura inzego igihugu ntabwo kuzashyirwa kandi nta intambara zazima. ni naho uwo mugabo dusange ijambo ayavuga nta intambara zazima kubera yuko ibyo abakongomani bazubanze barema abaprofeseri bo kubigisha bahindure mu myumvire yabo. kuko inkoni yo kwita abandi ngo ni abashyitsi, iriya niyo nkoni baza bakubitisha abantu basanga ko barayiaklame yo kubesha nga biriya bari ko babesha bariya abadepite ngo Minembwe yafashe 300 kilometre kare muri kiragongo u Rwanda. biriya byose urabona ino Amerika twe tutuye hano igihugu gishingiye ku muco wo kutabesha no kutiba, kandi ibyo byose biva muri mentality yo niyo develope. abakongomani batarahinduka habe nubwo bazohindura inzego igihugu kizosigara kizoguma cyakiribi kuzogeza Yesu agaruka. urakoze cyane. Hanyuma Jackson, wowe urabona izi mpinduka, urabona igihugu gifite ikihe cyerekezo muri iyi myaka iri imbere? mu myaka iri imbere wenda ntishobora no gutinda vuba, yaba ari uruhande rwa gisirikare yaba ari uruhande rwa Kabila, bashobora kuba ari nk'abantu bose batemye igiti bacuriyeho. kuko ari n'uyu Kisegeti buriya ari igihe ngo wirukane umugore ngo azarye inyama ubwacu ukazana urya ayigufwa n'inyama uri guguna. ashobora kuba ayirukanye umugenzi we wenda cyangwa amwigiza hirya ngo azanywa isupu umwite, akazana isupu n'inyama n'amagufwa byose ni akamira. urashaka kuvuga kwiyegereza Moise Katumbi na Bemba? n'abanyapolitike ntabwo ari abihaye Imana, n'abanyapolitike kandi nawe icyo bashaka ni ugufata ubuyobozi. ntibitaye kuri Kisegeti, bose barashaka gufata ubuyobozi. so hano rero njye icyo navuga ni ukwitega amaso. iminsi buriya bajya bavuga ngo iminsi iza yivugira cyangwa mu cyongereza niko bajya bavuga. gusa njyewe nasange navuga ku bantu b'iwacu n'ubundi abantu bacu ko baragira ngo nta kintu turuzi nta kintu twari dufite, kuko icyo twari dufite icyo tubuze ni umutekano. naramuka natawuzana rureba nawe muri minisiteri, who cares, sibyo? ariko umutekano ubonetse, ariko ikibazo gakihari wenda nuko ibyo byombi tubibura, kuko wenda iyo umuntu afite minisiteri aba afite access ku nzego zo hejuru no gutanga ikibazo abandi bantu bakamutega amatwi. ni representa ni representing ufite ya titire yawe igurisha ijambo. ariko ikindi nabwo abantu niba abantu bari bazategera umurage ni ukuba amenye muri bino bihe by'akavuyo, kuko inuza ibirura cyane cyane n'iki gihe cyane uzibona na mbere bakundaga kuza kwiba inka batwara mbere n'intambara itaraba. ariko ni ukuba hange abantu bacu bagirire akaba aribwo bongera niba bakora girondo bakaryongera inshuro 2
kubera yuko ubu ngubu leta ni functioninga, leta iri muri condition ya kao, muri kao. Ubu ni ukuvuga ngo biroze bishambuke iri Kinshasa ubu nyine. Biroze bishambuke abereye Mirimba uyu munsi iri Kinshasa niho intebe yayo iri. So ngabwira abantu iwacu rero bagomba kuba menge, bagomba kutiyara, bagomba kumenya yuko umwanzi wacu ari ntaryama ntasinzira ntahunikira. Intego yiwe ni yayindi no kuturimbura. So ashobora kwitwaza kano kavuye kuko leta itahari, kuko buriya muri leta n'umugabo umwe agatanga amategeko yiwe nkuko twavuze ngo abantu barashaka no kodora ingabo, undatanga yiwe usange nonona n'ibiraraho ibintu byogenda nabi cyangwa usanga nyine n'abandi bacu baprofise muri kano kavuye kutugaba ibyo byinshi. Ariko hari igihe wasanga wenda attention ivuye mu minembwe akavuyo kakaba kiwawe ibiyobwiye. Nabyo birashoboka. Uyu munsi cyangwa ntabwo komine Minembwe. Oya zararanga. Yavuye kuri to. Bari rero buriya rero abigiye ngurukira mukazo gatwara nyuko. Hari igihe baba muri Minembwe rukagenda hari ikingaza rero bigiye kuba hakaba ariho bigira gute. Buriya rero nkuko tubizi nta muntu uzavuga abanyamurenge nabi ngo bimugwa amahoro. Byose amateka arahari. Wasanga abana bose bigiye kubarinduranya noneho akaba ariho bibwirwa niyo ngiyo natwe tukicara tukareba movie. Ndaguciye mu ijambo narababwiye ngo icyaha cyakorewe muri parlement twita abashyitsi niho abatangiye za ntebe bari bicayeho na podium niyo batangiye kumenya. Wamenya ko ukuntu bari bicaranye cyangwa bose bameze nka za ntare wamungani ziri kuri rubego uyu munsi ukurikiyeho niko bari bameze. Of course not. Kare bamye bagira shite riwe. Yego erega iyo dusenga Imana tugomba kuyizera yuko ishobora gukora n'ibyo twayisabye. Yego ndumva rero ni ukubitega amaso tukareba. Ariko mu bandi magambo ari bari abo muri FCC ari abo muri Ntuza bose nta Matayo nta Mariko bose n'abivanjiri nta mushashi ugiye kuzamo kandi bose ni bisayiranda niba abandi ngo batangiye ubusa bitari bisamusi byo ko atari ubusa basangira. So kubihereza amaso tukareba iyo bigana. Icyangombwa nuko iwacu tugira umutekano. Nico cy'ingenzi. Rumuriza iyo habaye akarume mu ndambara. Tuwe mwanya wo kwitegura abantu biwacu kuko umugabo amaze kuvuga ntibagire ngo none hadi amahoro agiye kuba. Reka nshimire muzehe bukuru kuva hano muri Kentucky, nawe ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, twigeze gukorana ikiganiro adusobanurira ubuzima bwa Gisaro, mudepite mwiza cyane wishimirwaga n'abantu bose. Reka tukubwire ngo wakoze cyane muzehe bukuru Mihayo. Wakoze cyane nawe Rumuri. Reka kandi dushimire Rugamba Jackson nawe hariya muri Missouri, nawe twakomeje kuganira nawe kenshi ugenda duha analyse atandukanye kubibera mu gihugu cacu. Reka nawe Jackson Rugamba tukubwire ngo wakoze cyane kwitaba. Urakoze cyane nanjye ndishimiye kuko duhuye umwanya. It's my pleasure. Ubwo tuzakomeza wenda ko tugenda twuri bari ibintu zakeneraho turahari nta kibazo nta ribi. Sawa murakoze cyane.